Rabbiin dhukkuba buuseeti dawaa jala buuse. Dawaan ilmaan Oromoo Jawaar Mohammad. Jawwee nuuf jiraadhu. Har'allee borulleen. Mujrimtoota nama qalee haadhayyeessaa miskiina boochisuu jiru. Qabii jechaan namtii gochaan nu barsiise. Abdii sirraa qabna. Har'alleen borullee. Salaamtaalleen dagannee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Warroonni amantaa biraa shamaa harka fuune. Jira jirtu ilmaan Oromoo jirra gaa'u jireenya taate haaluma ta'ettuu dhugaa rabbii wanni hedduu kana deemu jiru hedduu garaa nama dhukkubsaa hedduu dubbachuufillee dhiisuufillee waan nama dhibu garaa jabina ilma namaa kana wanni jedhanii dubbatanillee hin jiru. Haa ta'u malee kanumaa wajjinuu erga Jawaar barreeffama san maxxansee suuraa san maxxansee hirriiba rafnee bulle. Miskiini gastiira wal fidee wal qaluu wal dhiise. Mujrimi ilmaan miskiinaa ilmaan hiyyeessaa kan haadhi isa malee hin qabne kan yatiima abbaasaa guddifatu jiru. Osoo waan ajjeesinaa nan qalinaa jedhu osoo buuhu jecha gochaa fi haala suukanneessaadhaan ruhii ilmaan namaa baasuu jirani. Haa ta'u malee kanumaa wajjinuu Jawaar Mohammad dhufee hammatee tokko nurra dhaabee jira. Jawwee gara fuula duraatii jabaadhu. Har'allee si jaalannaa borullee si jaalannaa. Dawaan ilmaan Oromoo Jawaar Mohammadii dhageessanii jirtan warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan like, subscribe, share gochuudhaan maatii naaf ta'a oduu simbirtuu oduu jajjabduu akka simbiraan gahu abdiin qaba. Egaa barri haaraan kun bara khairii bara gammachuu isiniif haa ta'uu isiniin jedha yaa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti. Tokkummaa cimsaa jennaan gastiirra wal fiddanii wal qaluu kaatanii egaa wanni godhamu tokko hin jiru. Kuni zabanul aakhir baanantu nu qaqqabe. Rabbi zabana kana keessa nu haa dabarsu isiniin jedhaan gama kiyyaa wanni jedhu tokko qabu. Dhugaa Rabbi hoo tiktook kana ol isheentee jawwaala ol buutee haadhayyeessaa akkasitti boochuu yoo agartu jireenya nama jibbisiisa. Namni tokko jira immoo ashqaabaaci namni tokko jira. Dhuguma miskiinni dhume walloo irraa illee inni du'anii arsii ilaallee inni du'an warroonni amma walloon nama qala jettan afaan keessan bantanii isaa sunoo dhadhaa nu dubuu jira immoo akkam dubbiin isa keessan dhokfattanii isa namaa baasuudhaaf hin yaadinaa. Miskiinni qalammoo hin qabu ilmaan miskiinaa dararammoo hin qabu. Isa keessan dhokfattanii yakkamaa isa keessan dhoksitanii yakkamaa isa keenya baasuun hin danda'amu. Har'alleen borulleen kun jecha dhugaati. Arusii walloon qale walloon arusiin qale gochin taane weerati dalaganii dalagan dhugaa jirtu akkanatti dubbadhaa hundi keessanuu gandummaa kana of keessaa baasaa warroonni gandummaan guutamtanii jirtan. Kan walloolleen kan du'u jiru miskiinuma kan arusiitilleen kan du'u jiru miskiinuma. Kayyaka kana hojjete qabamuu qaba seeraan qabamuu qaba adabbii isaa seeraan fudhachuu qaba. Wanni kunillee nurraa dhaabbatuu qaba. Biyya keenyattis akka jiraannu hin dhabne biyya namaattis jiraachuu hin dandeenye kan mootummaa Suudii nu adamsuurraa kan ofii keenyaa wal adamsinee beellahaan wal qallee waan hin taane wal keessaa gandummaadhaan afaaniin wal harkaa fuudhuun kuni waan nurraa barbaachisu miti. Waanuma hundaafuu hamma viidiyoo biraatii wal deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jedhee jira waanuma natti dhaga'ame takka isinitti hime jedheeti yaa Oromoo. Jabaadhaa tokkummaa cimsaan isiniin jedha garuu dhageessanii jirtan. ሰላም ውዶቼ ማሮቼ የኔ ሁሉ ነገሮች የኔ ሾካኮች ብላለች። እንግዲህ ቤታዬ እንደት ናችሁ አላችሁ? አለሁ እኔ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ዛሬ ርዕሴ የኔ ውድ ስልክ ይላል። ማነው ግን እንደኔ ስልኩ ብቻ የሆነው ጓደኛው? እኔ ጓደኛዬም ሁሉ ነገሬ ብቻ እኔ ስልክ መግለጽ አልችልም። ከመዳም ጋርም ስጣላ ሩጬ ስልኬ ጋ ነው። ከሰው ጋር ስነጫነጭም ሩጬ ስልኬ ጋ ነው። ስራም ሲደክመኝ ስልኬ ጋ ነው። ሲከፋኝም ስደሰትም በቃ ምን ጊዜም ከኔ ጋር ያለው ስልኬና ስልኬ ብቻ ነው። የኔ ውድ ስልክ አመሰግናለሁ። ኑርልኝ ብቻ። ይሄ ስልክ ባይኖር ማለት ነው እንዴት ነው መሽቶ የሚነጋው?
ግርም ነው የምለው እኔ ሳስበው ማለት ነው የስልኩን ነገር። ወይኔ በቃ ሁሉ ነገሬ ነው ስልኬ ማለት ለኔ ሁሉ ነገሬ። አበቃ 4 ነጥብ። ምንም የምጨምረው ነገር የለም፣ የምቀነሰው ነገር የለም ከስልኬ ማለት ነው። ሰው ሀገር ላይ እንግዲህ ቤተሰብ የለ ምን የለ መዳምን ስትነጫነጭ ኑሮም ሲወደድ ከኢትዮጵያም ችግር ሳያወሩብኝ እኔ ምንድነው ማረገው? ስልኬን ዘግቼ በቃ እሱ ነው ስተኛም ስነሳም ሲሄድም ስቀመጥም ከኔ ጋርም ሆነው ስልኬ ብቻ ነው። የኔ ውድ ስልክ አመሰግናለሁ፣ ወደህና ፈቅደህ እኔ ጋር ስለምትኖር። ለካ ወዶና ፈቅዶ አይደለም ደግሞ በግዴታ ገዝቼ ነው ያመጣሁት። ወይኔ ጉዴ፣ ወይ አምላኬ። ለማንኛውም እንግዲህ ሰላም ብያችኋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑኝ። ወዳችኋለሁ ውዶቼ። ባይ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ለማንኛውም ስልካችሁን አጥብቃችሁ ያዙ። እንደ ስልክ የሚሆን ሰው የለም። የሰው ልጅ አሁን በትጣሉ ትቶሽ ይሄዳል። ቢደሰት በደስታው ጊዜ ትቶሽ ይሄዳል። ሌላ ደስታ ያለበት ቦታ ስልክ ደግሞ ወይኔ አንቺ ጋር ቁጭ ብሎ ስትደሰቺም ስትከፊም ስታዝኒም በቃ እኔ ሁሉ ነገሬ ነው። በቃ ስልኬን ለመግለጽ እንደው ቃላት ያጥረኛል፣ የምር ያጥረኛል። እኔ ስልኬን የምገልጽበት ቃል የለኝም በጭራሽ። እወዳችኋለሁ። ለማንኛውም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።